Mwaramutse nk'ibisanzwe twagarutse ku makuru yacu ya mu gitondo aha ni kuri Minembwe Capital News. Komeza kubashishikariza gukora subscribe, share, comment kugira ngo muze mubonera amakuru yacu ku gihe. Reka rero dutangize tubagezaho amakuru yacu. Turaza kwibanda mu burasirazuba bwa Kongo, aha ni muri Kivu y'Amajepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Reka duhere ku misozi miremire y'Umurenge, aho ejo havuzwe imirwano ikomeye y'ingabo za Kongo zagabaga ibitero ku birindiro byatwirwaneho ejo ku itariki 5 ukwezi k'umunani 2025. Ariko ingabo zatwirwaneho zikaza gusubiza icyo gitero inyuma nabi cyane, aho ingabo za Kongo zahatakarije bikomeye. Amakuru agera kuri Minembwe Capital News yiyemeza ko uyu munsi yavyuse neza ariko umwanzi atari kure. Umwanzi rero akaba agaragara mu marembo amwe namwe, aha twavuga nko kuri Zero. Reka dukomeze n'ubundi amakuru yacu muri Kivu y'Amajepfo. Rero havuzwe umutekano muke ni mu minsi ishize, muri iki cyumweru gishize muri teritwari ya Kabare hafi n'umujyi wa Bukavu, milimetero 45 uvuye mu mujyi wa Bukavu, havuzwe amakuru y'ibitero ingabo za Kongo zagabye ku mutwe wa FCM 23, ariko rero zikaza gusubiza inyuma ingabo za Kongo. Reka rero dukomereza amakuru yacu muri Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe wa FCM 23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo n'imitwe yitwaje intwaro irwana ku ruhande rwa leta ya Kongo irimo FDLR. Imirwano yakajije mu murego mu ntara y'Amajyaruguru mu cyumweru gishize. CMS FDP ikorana na FDLR wagabye ibitero ku birindiro bya FCM 23 muri teritwari ya Rucuru mu gitondo cyo ku itariki 4 ukwezi kwa 8 2025. FCM 23 na CNC zahanganiye mu duce dutandukanye two muri groupement ya Gihindo, sheferi ya Bwito muri Rucuru. Amasasu menshi yumvikanye byatumye abaturage bagira ubwoba barahunga, abenshi bahungiye Mweso, Kasiro mu mpera z'icumweru gishize. Kandi FCM 23 yagiranye imirwano ikomeye na APCLS mu bice bitandukanye bya Masisi, harimo Gihuma, Rushebera, Buruwa. Mu gitondo cyo kuwa kane nako imirwano y'ubuye hagati ya FCM 23 n'umutwe wa Pareko mu gace ka Gatovu, Ngoti, Karuba muri groupement ya Bufunya. Tukiraho rero, raporo y'umuryango w'abibumbye iheruka gusohoka igaragaza ko abarwanyi benshi ba FDLR bihishe muri MS RDP na APCLS kubera ubwoba bwo kugabwaho ibitero. Iyi raporo yasobanuye ko abarwanyi ba FDLR batishe gusa, ahubwo bafatanya b'iyi mitwe bahuje ingengabitekerezo iyo kwanga abatutsi bakabagabaho ibitero, ndetse bakabagaba ibitero mu birindiro bitandukanye bya FCM 23. Iyi mirwano rero ikomeje mu gihe FCM 23 na leta ya Kongo ku itariki 19 ukwezi kwa 7 2025 bashize umukono ku mahame i Doha aganisha ku masezerano y'amahoro ku mpande zombi. Ubwo izo mpande zombi zemeranije guhagarika imirwano burundu, umunyamabanga uhoraho muri FCM 23 Benjamin Bonimpa aherutse kugaragaza ko leta ya Kongo ifite uruhare mu bitero iyi mitwe iri kugaba ku birindiro bya FCM 23 ndetse no ku baturage. Ahamya neza ko ari ugushaka gusunikira FCM 23 mu makosa. Biteganya ko abahagarariye FCM 23 na Kongo bazasubira iduha muri Qatar bitarenze ku itariki 18 z'ukwezi kwa 8 2025, bagatangira ibiganiro by'amahoro bishingiye ku mahame bemeranyije mu kwezi gushize. Turabashimiye rero kuri aya makuru yacu ya mu gitondo, mubashije kuba hafi yacu kugira ngo mwumve uko bimeze kwaduse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunabararikira kuza gukurikira amakuru yacu tuza kubagezaho mu masaha ya nimugoroba. Ibisanzwe yari Lucas Fidel ku buhanga bw'ibyuma ni John. Murakoze cyane.